atu le nei fo i tae au malo le soifua manuia, alo mai o tala la Radio Samoa. Whaawau pia sa vali whaia i whaiunga o vaiaso e langolango inai le tataua na whaamuta o le taua o lo o whaia pia ni a Israelu ma Gaza. Whaitau wafe na sa vali e taulanga i le ngata o Aukilani ai whaapia fo i Wellington e ananafi. O Wellington e o le ana whaapoto i whafuana o le mautafono. A o Aukilani pe tusa o le 5 le fitu wafe le asai le Aotea Square. A o whaiai sa vali nei, o le taimi fo i lea wa whaeloa whaalawa i tele mai le finangalo o le taita i le Labour, Chris Hipkins, po le taita i le whainga malo tausi o lo iai nei. E whaatalo sanga i nai le vave tau fia o le tau ai Gaza, ma Israelu. Se whaalinga whaalawa i tele wa toe upu i ai le palemia filifilia Christopher Lexon, ona o tu unga e tatau na tala noa mua masui o le whainga malo fo o lo oanga i mai. Whaato asau no ai. Peitai, mai a Hipkins, o lona finangalo o le alava na whaia o ia o le taita i le Labour, ai le o se palemia tausi. O le tau o lo whaatu pei nai tala noa ngā taita e o lo o sia le whainga malo fōua New Zealand. O le tau leo whainga whaatemo kalasi. Tali mai lea le palemia filifili o New Zealand, Christopher Lexon, a o whesilingi ai i tūpe a tangata tutongi la whaunga leo lo whaatu pei nai whono tanga a ia. Whaapea taita e le New Zealand First, Winston Peters, Male Act David Seymour, leo lo whaia i Aukilani. Ripoti a fo i eto alua i sisui o la whainga aluenga o lo whewa i le vau Wellington e ma Aukilani. Ona lava o tala noanga nei. Talia Lexon, o lo o ia malama o tupe a tangata tutongi la whaunga leo lo o whaatupe umai whewa inga. Ma o lo o tala whea ngai lea ilana sila. Toi whamanatu ai fo ia Lexon, o lato umai to atolu, e no nofo umai Aukilani. Ai i se tala mai tala noanga lo o whaia pia nei, o leo walata whaai uiu, ma o se taimi o iluma whaeloa mai lei unga aloa ia, ma o lea whaasala laungai whaamoe whaia lea mai Wellington. O whainga whaavai lava leo lo o mafule i ai le tele o taimi o tala noanga, ma o lea lava e le i o tala noanga i to finga minister. Ua toe langona leo fo maisinia mai whale mai e lua i Aukilani, watatau wana whaale leia pe whaau popo si kulati. O ED po Emergency Departments nei o whale mai North Shore, whaapea ma waitakere. I se tusina tu inatu i le masina nei, o lo o taha waia fo mai le whaatupula ia o vevesi e tula i mai le vao tangata e a siel whale mai, male au whainga aluenga. Ma a alualu ai pia whaapea e le aise suinga e ala le whaale lei o puipuinga, e i uina whaamanu aliati ngai nai seisi, ma ono o atu ai se tūlangai mau mauai ma se soifua. I le taimi nei o atu le toa 5 se kulati o lo o leo ina le whale mai e tasi i le vaenga Emergency Department. Ma a o talia ia fo ma inga luenga fita a ilato nei, e le o lava lea ma e le o taimi uma fo i o lo mawhai e le toa 5 lea. O na vave tali atu i taimi mo o miai e Emergency Departments. Ai mai le te whatu wora, e le o mama ia ilato le tālo sanga, ma o lo o va ai atili ai i nisi au wala e whaatupe ai si kulati. Whaitau se lau tangata na awai le tu ungata a vale soli tu la fono na whai e lungo au wala i Hawke's Bay i le pō lasa tu nai. Ma e nisi na toe whaasanga sanga ane i leo. Tu samare lua se lau ta a vale tau fia. E iwa ta a vale na toso ai lava i le pō lea i leo. Ai silia male se fulu ave ta a vale. Leo watu inatu i aipe po whaasalanga whaatase i manisi ua mōlia. O se whai numera tele mai moli mau mai leo. E silia male tolo se fulu wala au telefoni na o ato e tusa matu ungata a vale whaasoli tu la fono nei. Whaatasi ai maa mio le pu le a whaiga i lungo au wala. E o mai le taimi nei, o le ufa amaunia mai e leo le anga lue maleti nei mu. O le St. John, waka kotahi, whaapea local councils, e tusa male whaatupula ia pea wa mio le pu lea e ono lama tia ila soifua o tangata, ai maise o le toa file mu. A o talia toi leo i lea po, ripotia fo i o leana whaapapane i nisi o aveta avale mea whaapapa po o fireworks a nga i leo. Matala muli, mawale tino maliu i mātu o le matawhanga i muri wai i Aukilani le tai au ananafi. Whaamauninga mai leo e maua wa maliu, ma o leana mau e se tasi o tangata pe tusa, o le latalata i le tūlai sifunu le tasi le tai au. O lo o whaawa neiso e so enga sa ilia po o ai, ma sa ilia fo ilona a inga, ato ai maliso e atili o le mafua anga o lona maliu. E o mai le tau nei, le isa isi tala whaau popo mai leo. O tala nao le nei tai au, manuia le nei aso.